Zdravím vás. Les estoy saludando. Alam ko lamay kisna. Jmenuji se Zbyněk Klinger. Me llamo Zbigniew Klinger. Uitinay ni nabas, Zbigniew Klinger. Jsem misionář České republiky. Soy misionero de la República Checa. Uitin ba misionero Republika Czeka wina. Chtěl bych s vámi sdílet Quiero compartir con ustedes Mananaego ke bila sirpi prahne kom sermona isa. Boží slovo. la palabra de Dios. Dawan bila. Boží slovo. La palabra de Dios. Dawan bila. Evangelium Jana, Evangelio según Juan, Jano katayulwan ka. 12. kapitola, capítulo 12, Saptika 12. 24. verš. versículo 24. Baraborska 24 ba wina. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo, De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra Rate pali may wisna. Bara baha trigo ma lupya tas bara kaho bya kaka. y muere, Bara probya queda solo. yakan takas kuya. zemřeli však, Pero si muere, Sa kona probya sa kaka. vydá mnohý užitek. lleva mucho fruto. Bara du mailal palibrihiwa bya. O čem tady ten text je? ¿De qué se habla en este texto? Nahatex ka na dia du kira wanay si sa luhma. Mluví se tady o pšeničném zrnu. Aquí se habla del grano del trigo. Nahara trigo ma lupya kum du kira isina. Nevím, jestli znáte tohle pšeničné zrno. No sé si ustedes conocen trigo, si conocen granos del trigo. Yang nuwa pya manane ba trigo ma ba nus masapa o nuwa pya smahapa kona baba plun malupya kum trigo weba. Ale znáte třeba z rýži, Pero conocen arroz, Kuna manane nus ma rice ba, frijoles. beans ba. Víte sami, že když vezmete jednu rýži y ustedes saben muy bien, An manane wa pa nus si toman ma, un grano de arroz manane rice ma kumbre ma ba. a budete ho jenom držet v ruce, y si este grano se queda en tu mano Baha rice kalupya ma ba mihtam ratakas kuya ba. nebo ho položíte někam na stůl, o lo pones en la mesa Apega tebel riki suima sa kaka. nebo ho položíte ve svém domku na podlahu, o lo pones en el suelo en tu casa, Awam klatas bariki suima sa kaka. jestli nepřiběhne slepice, tal vez viene una gallina Barakali la kumbal kimone. a zezobe tohle semínko. y se lo come este grano. Barabaha pata malupya pibya sa kaka. Ale když vy tady to zrno vy ochráníte, Pero si tú proteges este grano, Sa kona man naha pata malupya ba men kay kisma kaka. tak ho tam mít tak dlouho, dokud tam budete chtět mít. allí se queda el grano en el lugar hasta cuando tú quieres que se queda. Baraman baha pata malupya babara takas kan sa manah kya yus mo na yadu kyas mababara sa men kay ke. A ve tvý hlavě si řekneš si, počkám nějakou dobu a třeba se mi tady to zemeno z tady toho zrní vyroste a budu toho mít hodně. Y tú puedes pensar una cosa en tu cabeza, An manasis masins kamrajara kumluki kay kaya. voy a esperar, Wira bila kay tal kaisna. vez pasará algo raro Anjara sa tah ka kumta kaya y de sipsa. este grano An naha do sa malupya na. va a salir el trigo Barat mahakado sa y mababaltag ba trigo voy ka a ba. tener cosecha. Barayang mangkais na. Ale tady to zrno je na podlaze. Pero este grano está en el suelo. Sa kuna bahad patama batas barakata. A když je to jedno přece, ne? O uno puede decir, da igual. O uplamita kumuya sipsa nahaba semi abisa o sem sadukya. A přijde k tobě domů nějaký tvůj známý Y viene un amigo conocido a tu casa Barapam ne kapain kakairi kam kumwam tlarabal a ty mu řekneš, y tú le dices a él, An man metawi mawitinra. podívej, čekám na sklizeň. mira, aquí en el suelo está un grano, yo estoy esperando cosecha. Kay kikay nahapata lupya namang krisayang bila kay kisnay masakbya. A on se ti začne smát. Y se viene a burlar tu amigo, tu conocido, se te burla. Baranarapam ne kaba metaman rabila takras maywi sa kan sinsapo sinsip sa maywi burlar ni Maymuna isa.
z toho ti nic nemůže vyrůst. Y te dice, de esto no vas a cosechar nada, no va a crecer nada. Man nahawin elpsak mapenahawin na sin nahapaw biapya sip sa maywiya. Takhle je to podobně s fazolema. Así es lo mismo con granos de frijol. Barasin bins ma kumbaba ko sim sad baksa. Takhle je to s různými s věcmi, které rostou ze semene. Y así muy parecido es con todas las semillas. Bara plun mana ni bay ko kisin ba ko palisa semeya man men kay kibris mabakay nam dukyara. Tady je napsaný, Aquí está escrito, Nara ulbansa. jestliže pšeničné zrno nepadne do země, si el grano del trigo Baha trigo maba. no cae en la tierra Tas bara kahuras kaka. a nezemře, y muere, Bara probia. zůstane samo. queda solo. Bara yakan takasko. Tak čekáš Entonces tú esperas Man dila kay kibas. a nic se neděje. y no pasa nada con tu grano en el suelo. Baha do sa maba tas bara wal jara takmapya. Druhá půlka tady toho verše Aquí en este versículo, Bara nahabors karawisa. aquí hay otra parte. Sat kawala kumbarsa. zemřeli však, Pero si muere, Sa kona probia sa kaka. vydá mnohý užitek. lleva mucho fruto. Do sa maba sika witin ailal palay mabrasaka yakata. Jak může zemřít semeno? ¿Cómo una semilla puede morir? Nah kisemiya kumba pruaya sipsa. Kiam kakum. Že praskne Muere así que se abre Bara probia awapya kakaba kukuwa beks kaka. a vyběhne z uprostřed toho semene takový kořínek. y de esta brecha en la semilla Bara baha semi kabayabalra. sale raíz. Ay wakya sakuya. Ale je potřeba to dát do země. Pero hay una condición. Bara bahara Allah Es kumbarasa. necesario ponerlo en la tierra, dentro. Nit kabrisa tas baba salki bikaya. Mluvím o božím slově. Ahora estoy hablando sobre la palabra de Dios. Nanara mayasis na dawan bilara. Boží slovo je boží semeno. La palabra de Dios Dawan bila ba? es la semilla de Dios, Bahasika. un grano de Dios. Bahasika dawan semika dawan bila yawan rawan takas kibawan sol karadime. Vaše srdce Tu corazón Bara sol kamba je země. es la tierra. bahaba tas bakumsa. Slyšíš dobře? Tvoje srdce je země. ¿Tú escuchas bien? ¿Me oyes bien? Man painwan wal so painwan walis maki. Tu corazón Man kupyamba es una tierra man kupyamba tas bakumsa. Pro boží slovo. para la palabra de Dios, Bara dawan bila mapara. Pro boží semeno. para la semilla de Dios. Bahaba dawan bila semika sa. Co mi tím chceš říct? ¿De qué quieres hablar con esto? Man nahawal diay sa yasips maki. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. En el principio Bara pasba. era el verbo, era la palabra, Pasba si kata bila uli kirakan ba? y este verbo era Dios. Bara bahab taba si kadawan kanna. Dawan bila. Ježíš je to boží slovo. Jesucristo es la palabra de Dios. Bara Jesus Christ ba si dawan bila na. Skrze něj bylo všecko a pro něho bylo stvořeno. A través de él, de Jesucristo, Bara Jesus Christ lil kapas bakli ka. y también para él, An barabay na manrasin. todo era creado. Jara sutba witin maparali ka. Protože Paskansa. Bůh řekl slovo. Buď světlo. Porque Dios dijo la palabra, Bandawan bila wisanaha. Stur ka na. sea la luz. Ingni kabya. Ježíš Jesús Jesus. je světlo. es la luz, Witin si ka ingni ba. Světlo světa. la luz del mundo. Baha si ka tasbing ni ka na. Je to napsané v Bibli. Así está escrito en la An Biblia. ba ko Bible rule bansa. Slyšíte moc dobře. Me escuchan bien. Painwan wals. Cokoliv řekl Bůh, Todo lo que dijo Dios, Dawan ay sandukyanan ni sut ka ba. tak řekl boží slovo. pues salió la palabra.
Dawan bila babaltakan La sa palabra bil de kawina dawan bila babaltakan sa. A Ay to bila. slovo Boží Y la palabra de Dios Bara dawan bila ba? je Ježíš. es Jesús. Baba Jesus sa. Ježíš Kristus přišel kvůli tobě. Jesucristo vino Bara Jesus Christ babalan sa. por ti, Manra. para ti. Baray yawanandra. Tú eres la razón An man sika. por que Él vino. Jarare turi bris mabakan witin mandra balan bara. Mám rád Bibli Amo la Biblia Yang ba Bible ba once na. od začátku až do konce. desde principio hasta el fin. Pasta piwawin na las bakat ba. Protože je mi ku pomoci. Porque es para mi ayuda. Kan baha ba si kayang help kina. Je to Ježíš, který mi pomáhá. Es Jesús el que me está ayudando. Jesus si kayang help ay mo nina. Je to Duch Svatý, který mi pomáhá. Es Espíritu Santo quien me está ayudando. Bara spiritually kira ba si kayang help ay mo nina. Protože Duch Svatý byl poslaný. Porque Espíritu Santo Bara spiritually kira ba era mandado baliwan kan o fue mandado o blikan balan kan aby lidé se mohli znovu zrozovat po celé zemi. para que la gente uplana ni ba pueda recibir nuevo nacimiento witin anikli ay subitakan karaya bribe dukiara. en todos lugares en la tierra. Tas bara uplan na ni ba place an na ni ba ulra nahaba bribiawin. A pomáhá Y Espíritu Santo ayuda, Para spiritually kira sinelp may mun bia. připomíná recuerda Kupiam krauks Boží slovo. la palabra de Dios. dawan bila ba. Vždycky mluví a ukazuje na Ježíše. Espíritu Santo Bara spiritually kira ba. siempre habla Wanay si saban y enseña anwan marikisa a Jesús. Jesus ra. Ježíš poslal Ducha Svatého sem na zem. Jesús mandó el Espíritu Santo a la tierra. Jesus bablikan spiritually kira ba nahatas bara. To bylo, když byl zkříšený. Cuando Jesús fue resucitado, Bara Jesus ba pruwi buwan wina. Přišel k Otci Jesús vino al Padre Jesus ba ayay sarawan a poslal Ježíš Ducha Svatého sem na zem. y mandó el Espíritu Santo aquí en esta tierra. bara bawe na spirit ka holy kira ba nahatas bara blikan balan. Ale o čem chci teď mluvit? Pero de que lo que te quiero decir, Bara nahamay we once na ba. Ježíš je Boží slovo. Jesús es la palabra de Dios. Jesus ba sikat dawan bila na. Je Boží semeno. Es la semilla de Dios. Bahasi ka semiya hiyam ni badawan semika. Boží semeno. La semilla de Dios. Dawan bila basi ka semiya pain na. Ježíš byl ukřižovaný, Jesús fue crucificado, Bara Jesus ba dus prihnirasaban kan. zemřel na kříži murió en la cruz Bara dus prihnirapruan kan. a byl pochován do hrobu. y fue sepultado a la tumba. Bara brisibikan kan. Tumbara. Kde bývají hroby? ¿Dónde normalmente se encuentran las tumbas? Bara baha tumbi ka barait palibani barawan prawan sa. Pod zemí, že? Bajo de la tierra, ¿verdad? Tas ba mono tara. Ježíš je to Boží semeno. Jesús es la semilla de Dios, Dawan ba Jesus ba si ka semiya pain kirakan A byl ba. zasetý la que cayó en la tierra, Bara tas bara kauhan nara. pues fue sembrado. Barawal baharamangkan kan. Boží semeno je nepoměnitelné semeno. Y la semilla de Dios Bara dawan semika ba. es la semilla Bara baha semika ba. incorruptible. Bara dawan semika ba. Baha semika sika. Baha basaur kalaka kumisin apo kata. Nemůže se s ničím namixovat. Esa semilla An baha semika ba. no puedes Si papyakan. cruzar, mezclar Baba mix mo na si papyakata. con otra semilla. Semiya walawal. Takže jsou pomíjitelné semena a jsou nepomíjitelné semena. Hay semillas que son corruptibles Bara bar sa semiya na ni kumkumba. Painsa. Ay sauras. Luhpya prurapo. y semillas que no son corruptibles. Bara kleba na. Semiya kumbara sa. Luhpya prura nailal o saura. Bara sa tilara. Pomíjitelný semena, to je, že to pomíje. Las semillas corruptibles Bara semiya pain ba? Semiya saura ba? se dañan Bara ay sawisa. y se mueren. Pruisa. Ale nepomíjitelné Pero la semilla
incorruptible, la que no es corrupta. Bara nanara semia pain balika, je věčné. Esta semilla es eterna. bahalika ban kaya ban semi kasa. Semeno Boží La semilla de Dios v dobré zemi Bara dawan semi ka ba, en buena tierra tas ba pain ra, jsou ti, son estos bahasika, kteří uslyšeli slovo, los que han escuchado la palabra, dawan bila walan ba, zachovávají je, la guardan la palabra, dawan bila main kay kan na ni ba, v dobrém a upřímném srdci, en corazón recto y sincero, ay ko peret kasak anret kasak luki na ni ba, a s vytrvalostí y constantemente bahalika ban kaya ra ban dan takras ba, přinášejí úrodu. dan la cosecha. witin ba dusa maba iyabisa, O mejor, están dando la cosecha. baraban sa ka maba pain kira kahabisa, mani bani yabisa, mani bani ay masakisa, Takže Ježíš Kristus byl pochovaný, Pues Jesucristo bara Jesus Christ ba fue sepultado, ikan bara brihwibikan ba, zemřel a byl pochován do země, murió y fue sepultado, bara pruanan brisibikan ba, a byl tam 3 dny. y se quedó en la tierra 3 días. bara tas ba monon tarawit in 3 days bara O kan, sepultado 3 días. bara bikan ba 3 days kataba, A co se stalo? ¿Y qué pasó? andi atakan, Ježíš byl vzkříšen. Jesús fue resucitado. Jesus Christ ba nanara buwansa, Protože Boží slovo Porque la palabra de Dios kandawan ka na bilaw isa, je nepomíjitelné semeno. es la semilla incorruptible que no se puede corruptar. baha dusa mau baha semi ka pain basika ay sa oras kan ay mayuwa bani saki waya dukyakan, Nese stále život. Siempre trae la vida an raya ka baban brih balisa, constantemente, an ban kaya raban, Na pořád. para siempre, ban kaya raban witin kay raya ka baban Na sa, pořád. para siempre. ban kaya raban sa, Teď. Ahora, nanara, Lidé, kteří přijmuli Ježíše Krista jako svého pána, esta gente que han recibido Jesucristo como su Señor y Salvador, bara bahupli ka na ni dawan bri bay gat ka so kisa sa krabako, Bible říká, že se znova narodili. la Biblia lo llama que ellos han nacido de nuevo. bara Bible rawi sa bahupli ka na ni baraya ay subitakisa, Narodili se z nepomíjitelného semene. Están nacidos bara bahanan bay subitakan sa, de la semilla bahat semi ka ba, incorruptible, ay sa oras la wina, que no se puede dañar, baha ba raw sa ay sa oras tan la que no ka, puede fallar. baba ay sa wimakat trabiliaras Hallelujah! ka. Haleluja! Hallelujah. Tohle, co teďka s vámi sdílím, Esto, lo que estoy compartiendo contigo, Nahamana na kok ceremonies na jsem z toho úplně nadšený. lo que ahora comparto con ustedes, naramana ni wal ceremonies na, esto me hace mucho gozo, nahanu balilya isa kisa, Že to je navždycky. que quiere decir wiya wancha, que la palabra de Dios, dawan bila ba, esta semilla, nahap semi ka na, es para siempre, nahababan kaya bansa, Věčnost. eternidad. ban kaya bansa dan takras. Takže boží děti Los hijos de Dios, Dawan luh pianani ba, už tady na zemi ya aquí en esta tierra, patyawan nahatas barasa, žijeme věčný život. ya ahorita aquí nawas banarasa, estamos viviendo natas la bariwisa, vida eterna. ban kaya banwan rek. Haleluja! Protože to boží semeno Porque la semilla de Dios, la Bara- semilla eterna, Barabaha semi ka ban kaya ban dawan dukyablikan ba, je v tobě, je ve tvém srdci. está en tu corazón. mansol kamrasa, Tvoje srdce je země. Tu corazón es la tierra. mansol kambasika tasba kumna,
Takhle ty ses narodil. Allí está sembrada la semilla. Bahara si kamangkan na nahadu sa mana. Así tú naciste de nuevo. An man ba mi taklay subit takramsa. Seš nový stvoření Kristu Ježíši. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Manlega jas maya subisakan sa Jesus Christ ni nara. Teď ty, který posloucháš tady to slovo, Ahora tú, Nanaraman, que escuchas esta palabra nahabila walis mabara. a nemáš jistotu, y no estás seguro An right apya sa kaka. život věčný, que tienes la vida eterna, Wal man ramya ka ban kaya ban brisma ba. že jsi boží dítě, no tienes seguridad, no estás seguro que eres hijo de Dios, Wal ban sa kakaman lukis maman baret dawan lupya apyas masakaka. můžeš teď přijmout Ježíše Krista. puedes ahora mismo Sis mananaram nawa sa warra. recibir a Jesucristo. Dawan Jesus Christ babriaya. To nepomítelné semeno, Esta la semilla incorruptible. Baha ba si kasimiya que pain ba isa oras ay isa oras ba? nunca falla, Ay isa oras no se ba? daña. Ay isa bidan takaras ba? víra je ze slyšení Božího slova. La fe Baba kasakalukan ka? viene de oír Wali ba winaula? la palabra de Dios. Dawan bila ba? Jestli věříš, Si tú crees, An man kasaklukis ma? modli se se mnou. ore conmigo. Yang wal puramsons. Mluv tak, aby si mohl se slyšet, jak se modlíš. Habla con voz alta Nanarabilang kwa kaya isas yang para que wal. tus oídos Bara kya maunti kabasin. pueden escuchar tu oración. Sipsa wala yaman puramsunan ka na. Pane Ježíši, Señor Jesús, Jesus Christ, já tě potřebuju. yo te necesito. yang nit kam takis na. Slyšel jsem o tobě, He escuchado sobre ti Yang mantur kam walrisa. že seš to nepomítelné semeno. que tú eres la semilla Kan man ba si kasemiya. incorruptible, Yam ni kiras maba ay sa oras. Že skrze tebe que a través de ti An man lil kam pasbakli ka. se můžu znovu narodit. puedo nacer de nuevo. Yang sis na klay subita kaya. A já to chci. Y esto quiero, An bahawans na. Já to potřebuju. eso necesito. An yang baha palinit kabris na. Chci mít jistotu. Quiero tener la seguridad Yang jara kumret brinay daw kisa. Až jednoho dne odejdu odsaď. que cuando viene el día Bara tem na ni balbya. que me voy de esta tierra, Nahatas ba winawam na tem. Že patřím tobě a že přijdu k tobě. quiero saber seguro Yang nuta kawas na ret palis na sapa. que yo te pertenezco Yang mamanra na sapa. y que voy allí donde tú estás, Yang man baras mabaraway ret mandukyams na sapa. Tam, kde ty jsi. allí donde estás tú. Man baras mabaples kara. Ty jsi dobrý pastýř. Eres buen pastor Man sikas mas malkrayam nismana. A ty se staráš dobře o duše. y tú cuidas bien las almas. An manuplas sol kana ni pain kiramen kay kismaba. Já věřím, Yo creo Yang kasaklukis na. že jsi zemřel que tú, Jesús, moriste Kan man si kapruram na Jesus. na kříži, en la cruz, Barados prihnira. že jsi zemřel a byl jsi pochován do hrobu que moriste y fuiste sepultado a la tumba Man prura man waram may bekan baha tumba bilara. a třetího dne se stal z mrtvých. y el tercer día tú resucitaste. Bara de yung para man buat maba. Resucitaste. Amen. Že ty žiješ. Creo que tú vives. Ayang nus naman barayas ma. Ve tvým jménu Ježíši. En tu santo nombre, Jesús. Man ninam holi kirabadawan. Amen. Amén. Amen. V Janovi En el Evangelio según Juan, Baras malkan ka dyan wah kataya. 12. kapitola 25. verš. capítulo 12, Bara sapte ka 12. versículo 25, Bara bors ka 25 pravisa. Je napsaný. está escrito: Nakulbansa. Kdo miluje svůj život, El que ama su vida Ya ay ra ay sol ka dukyara. Ya ay sol ka brin ka daw kiba. ztratí jej. la perderá. Tiubya. Kdo nenávidí svůj život, El que aborrece su vida en este mundo, Ya ay sol ka banahatas bara. Bara ya ay sol ka banahatas bara. Saura kaik biya ba? uchrání jej pro život věčný. para la vida eterna Baraban keraban laka. la guardará. Men kam kaik biya. A 26. verši Y en el versículo 26 Bara bors ka 26 barawisa. je napsáno. está escrito: Nakulbansa. Kdo mě chce sloužit, El que quiere servir a mí, Ya yang rayu say monas maba.
ať mě následuje. Sígame. Niniblex. A kde jsem já, Y donde yo estoy, Anyang baras na ba? tam bude i můj služebník. ahí también estará mi servidor. Anyang bara kam na man use may mo na kam ba? Men kam kay ka? Kdo mě slouží, Si alguno me sirve, Maraya yang rayo say mo ni ba? dojde cti od Otce. mi Padre le honrará. Marayang ay sikibawitin ramayon dia. Ve jménu Ježíše. En el nombre de Jesús. Jesus Christ ninara. Amen. Amén. Amen.